Gosti kod voditelja Baneta Čolaku u emisiji Amnezija bili su Miljana Kulić i Laza Čolić-Zola, kojim je Čolak također pročitao pitanja Marka Đedovića. Miljana pitanje glasi ovako: da li bi se zaista udala za Zolu da te zaprosi? Pročitao je Bane: razmišljam o svemu. Što se desilo u posljednje vreme je divan prema meni, ali je mnogo pristran prema ljudima koji imaju konflikte sa mnom. Podivljali su mi hormoni, juče sam podivljala, tako da, pričala je Kulićeva. Miljana, da ili ne, pitao je Čolak. Kada bi prava svadba bila i kada bi zaista stekla poverenje u njega, ja njega zaista volim najviše posle svoje porodice. Da, definitivno, nikog nisam voljela kao njega i znam da nikoga neću voliti kao njega, rekla je Miljana. Zola, da li si spreman da sada zaprosiš Miljanu, pitao ga je Bane. Ja bih voleo da nam veliki šef omogući pravu svadbu. Miljana, hoćeš li da se udaš za mene, rekao je Zola i kleknuo na kolena. Da, odgovorila je Kulićeva.